Hello, my name is Emery Guyton, and I moved to Aarhus in 2008 because my husband became employed with a Danish company. I'm currently enrolled as a student at Aarhus School of Business. Emerys mand har kolleger. Emery har studiekammerater, og sammen har de en støt voksende omgangskreds i deres nye by. When moving to a new city, it's very important to go out and interact with the locals for social and networking activities. Stor vækst i erhvervslivet, blandt andet på Therma, hvor Emerys mand arbejder, stiller krav om ekstra arbejdskraft, og en del af den skal hentes i udlandet. Den europæiske socialfond støtter International Community, et socialt netværk skabt for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. International Communitys vigtigste opgave er, at udenlandske medarbejdere og deres familier bliver modtaget og integreret godt. Integrationen sker blandt andet ved First Tuesday, en månedlig sammenkomst på en café, hvor der hver gang er fokus på et emne af særlig interesse for internationale tilflyttere. Desuden er der her rig lejlighed til at hygge sig og udbygge ens sociale netværk. Aarhus has been called like the Boston of US, so because it's a walking city and the older buildings and the type of people, yeah. Tine Merschalk er projektleder for International Community, der støttes af såvel private virksomheder som offentlige institutioner og undervisningssteder. Projektets formål er at understøtte virksomheder i at modtage, i at fastholde og i at rekruttere international arbejdskraft her til Aarhusområdet. Det gør vi primært gennem en række netværksaktiviteter. Det seneste års tid har Emery lært dansk, Jeg vil gerne have en cola. blandt andet for at blive klar til undervisningen på Aarhus School of Business. When moving to a new country, it's very important that you learn their primary language. How can you interact with communities and neighbors without understanding their native tongue?